Htio bih da vam predstavim tim za napredak Broda i tim koji vodi ka pobjedi. Taj tim je u sljedećem sastavu. Nosilac liste Nenad Šukurman, rođen je 1954. godine u Slavonskom Brodu, nastavljen u Bosanskom Brodu. Zaposlen je u Petrovu, član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske, predsjednik je Opštinskog fudbalskog saveza, predsjednik je Opštinskog odbora SNSD i nosilac liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Naš predsjednik je učesnik rata i nosilac ordena Tepić. Molim vas jedan aplauz za predsjednika. Broj 2. Nada Komedević, član opštinskog odbora, izvršnog odbora i potpredsjednik stranke, član glavnog odbora SNSD-a Milorad Dodik. Naša Nada je profesor istorije, samostalni slikar, 300 slika, 8 izložbi. Naša Nada ima 2 kćerke, studenta, njen moto je znanje rad pobjeđuje siromaštvo. Broj 3. Gospodin Nikola Dubov, rođen je 1961. godine u Galici, opština Brod, Tehničko-tehnološku školu 5. stepen, završio u Brodu. Oženjen je otac 2 djece, kćerke i sina, radio u rafineriji, sada se bavi ugostiteljstvom i suvlasnik je pizzerije Galer u Brodu. Gospodin Mile Škrga, otac 3 djece, 2 kćerke, po zanimanju ekonomista, vlasnik privatnog preduzeća, uspješan je privrednik, dobitnik nekoliko priznanja za aktivan rad u SNSD-u. Naš Mile je šef izbornog štaba i predsjednik izvršnog odbora SNSD-a. Broj 5. Slavica Repija, po zanimanju ekonomista, zaposlena u Domu zdravlja Bosanski Brod, majka biografske kćerke Maja i Sanje. Slavica je obavljala nekoliko političkih funkcija na nivou opštine Bosanski Brod. Prije rata stalni je član izvršnih organa SNSD-a. Od 2001. godine učestvovala je u parlamentarnim izborima 2002. kao kandidat za poslanika za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Svoje znanje i iskustvo ugradit ću u našu kuću, Brod, našu Republiku Srpsku. Broj 6. Gospodin Edo Pajić. Gospodin Edo Pajić je predsjednik mjesnog odbora Brodsko polje. Rođen je 1960. godine u Klakaru. Živi u Brodu, završio je saobraćajnu školu u Doboju i diplomirao na višoj saobraćajnoj u Beogradu. Zaposlen je u Petrovu. Broj 7. Stanislav Malešević. Profesor u srednjoj školi, učesnik rata 1. kategorija borca. Zaposlen je u srednjoj školi, predsjednik je nadzornog odbora u stranci. Ciljevi njegove kandidature su aktivnost u oblastima za koje je vezan u kojima radi. Školstvo, sport i rehabilitacija boračkih kategorija. Broj 8. Doktorica Tatjana Savić. Rođena je 1963. u Tuzli. Medicinski fakultet završila u Banja Luci, trenutno je na 4. godini specijalizacije iz urgentne medicine. Zaposlena je u Domu zdravlja, udata, muž je ljekar, dr. Drago Rebić, također jedan od osnivača SNSD-a. Naša Tanja je odbornik u 2. mandatu Skupštine opštine Bosanski Brod. Broj 9. Gospodin Milan Pantić, diplomiran inženjer medicinske tehnologije, zaposlen u rafineriji nafte, na poslovima savjetnika generalnog direktora za tehnologiju. Milan je oženjen, otac 2 djece, jedan od osnivača stranke, jedan od ljudi koji su 1998. godine ustali i rekli ne jednoumlju i partijama koje pripadaju prošlosti. Broj 10. Gospođa Jelica Ignjatić, rođena 1966. godine u Klakaru Gornju. Završila je osnovnu školu, gimnaziju u Slavonskom Brodu, diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu gdje je stekla zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede. Njen moto je želim da grad bude grad prosperiteta i budućnost naše djece, to je Brod. Broj 11. Milenko Đekić. Rođen je 9. ekonomsku školu, završio u Brodu, višu ekonomsko-komercijalnu u Brčkom, radio u Đuri Đakoviću, u Slavonskom Brodu. Ima 2 djece, fakultetski obrazovani, član je opštinskog odbora SNSD-a, koordinator, od vrata do vrata. Njegov moto je Bosanski Brod i grad svih građana koji su odlučili da u njemu žive. Broj 12. Dejan Aleksić. Jedan istaknuti članova aktiva mladi, rođen u Slavonskom Brodu 1981. godine. Stanio u Donjoj Barici, a konstrukcije bravar i zaposlen je u rafineriji nafte. Broj 13. Gospođa Vera Stjepanović Mrža. Diplomirani politolog i bibliotekar. 1991. godine izbjegla iz Slavonskog Broda, a od 1993. živi u Bosanskom Brodu. Udata je i majka 3 djece, zaposlena je u osnovnoj školi Sveti Sava. Prije rata naša Vera je bila delegat u Skupštini opštine Slavonski Brod u 2 mandata. Zalagat će se za efikasnije i kvalitetnije zdravstvo, obrazovanje i organe uprave. Broj 14. Gospodin Piero Kalaba. Rođen 1956. godine u Riječku, školovao se u Riječku godinu u Zagrebu. Rad vijek proveo u MUP-u Republike Hrvatske, a u ratu i posle rata u MUP-u Republike Srpske. Penzionisan 1997. godine, učestvovao u ratu od 28. rujna 1992. pa sve do kraja rata. Član je SNSD od 2002. godine obavljao funkciju
predsjednika Mjesnog odbora Lješće i funkciju potpredsjednika opštinskog odbora SNSD-a u Brodu. Broj 15. Anja Mihajlova. Rođen u Kočanima, Makedonija. Nastavljen u Bosanskom Brodu, po zanimanju inženjerski oficir, vlasnik STR-a, predsjednik opštinskog udruženja logaraša, predsjednik streljačkog kluba u Bosanskom Brodu. Brodski zet. Njegov moto je poštenje, iskrenost, znanje i postaviti na pravo mjesto. Broj 16. Gordana Brković. Živi radi u Brodu. Po zanimanju diplomirani pravnik, trenutno radi u opštini kao pripravnik, povremeno radi kao predavač u srednjoj školi. Želi da svojim političkim djelovanjem poboljša život mladih u našoj opštini. Njen moto je za mlađu i ljepšu Srpsku. Broj 17. Predrag Marinković. Oženjen otac svoje djece, zaposlen u vodovodu. Kao tehnički direktor, konstrukcije mašinski inženjer. Naš Predrag je predsjednik mjesnog odbora Zborište. 18. Ilija Miličić, BG. Motor u Lješću, zaposlen u rafineriji. Ratni vojni invalid 40% trajno. Borac prve kategorije, 3 puta odlikovan ukazom predsjednika Republike Srpske. Kao odbornik, najveći status porodica povodnih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Broj 19. Martinović Azra. Odbora 1990. godine, diplomirani inženjer tehnologije. Zaposlena u rafineriji, majka dvoje djece. Azra je jedan od provjerenih članova SNSD-a i zajedno sa svojom porodicom aktivno učestvuje u svim aktivnostima. Broj 20. Nedo Svičić. Rođen 1966. godine u Donjem Plakanu, otac dvoje djece. Po zanimanju keramičar ima privatnu radnju za izvođenje zanatskih radova u građevinarstvu. Naš Nedo je predsjednik mjesnog odbora Plakan Donji. Gornji. Broj 21. Ivanović Dalibor, predsjednik Radnih socijaldemokrata SNSD Brod. Zaposleni u DO Dizalice, živi u Lješću. Broj 22. Dalibor Kasavić. Rođena 1953. Konstrukciji tehničara elektroenergetike, udata i majka dvoje djece. Radi u rafineriji nafte u službi obezbeđenja. Njen moto je žene su stup društva. Broj 23. Stojan Šarić. Borac prve kategorije, ratni vojni invalid 40%. Oženjen otac dvoje djece, zaposlen u rafineriji nafte. Predsjednik mjesnog odbora Tulip. Ako dobije povjerenje građana kao odbornik, zalagat će se za one koji su najviše dali za Republiku Srpsku. To su borci, ratni vojni invalidi i porodice pobornih boraca, koji nažalost imaju prava samo na papiru. Njegov moto je i vlada SNSD i bolje se živi i ljepše je sve. Mi znamo da je naš sve pjesnik. Broj 24. Nenad Gajić, rođen 1983. godine. U Banja Luci, u Ilovištu u Bosanskom Brodu, zaposlen u sektor security. Stručna sprema, hemijski, tehnološki tehničar, 4. stepen. Član je SNSD-a, mladi socijaldemokrata i aktivno kao predsjednik mladih mjesnog odbora RIG. Broj 25. Zorica Ćurko. Predsjednik aktiva žena, nastavnik u osnovnoj školi, udata je i majka troje djece, te troje djece su fakultetski obrazovani. Živi u Brodu, sa svojom porodicom na izbore učestvuje sa 5 glasova. Glasač. 26. Milutin Balatunović, predsjednik mjesnog odbora Sekova. On je 1958. u Banovićima, 1994. godine izbjegao u Brod i danas živi. Penzioner je od 2005. godine, otac troje djece. Njegov moto je glasajmo za SNSD. Broj 27. Slaviša Bardar. Rođen 1970. godine u Slavonskom Brodu, mašinski tehničar, radi u rafineriji. Oženjen je otac dvoje djece. Sportski je veoma aktivan i savezni sudija u Fudbalskom savezu Republike Srpske. Broj 28. Ružica Maslić. Rođena je u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila u Lješću, srednju u Slavonskom Brodu. Trenutno je student 3. godine Učiteljskog fakulteta. Udana je i majka troje djece. Jedan aplauz za sve kandidate.